Lasanan penayu Yesus. Halon jong kading pena. Henry halor kading pena Yesus ulah dua. Udang kupa tumak yaki. Nabak kimtir. Ya ke bagi. Kini ngasim nang gospel Lukas kalau apply ke kebalai besar. Kini kalau kowe nak nyutli ki jingkran jong bisu halor jong gading. Hakini kapua limba kini kerhat limba kini ke jing wai jong bisu halor gading. Ngakwa kamana ya kowe ki jingkli. Bagi nyok punya pusan, bagi nyok punya pelak simur lang. Hakini kapua kumanta. Kata kecing keli, kalau kata ngidon kam leam, ia kecing mak kejong jis. Tadi kata ngilong leam kita kibriu, kibadan kam, ia kecing mak kejong jis. Apa ia keren semua kecing mak? Tang kibriu kibadan kecing syul, tang kibriu kibadan kata kecing yesyul, kecing yesyul. Tang kibriu kibaladan kata kecing lek pala, kibala jepun thut, kibala jepun mong, tang kita kinong kitram, kum kita ni seo kilang kibriu kibadan kam, dia kecing mah. Haga buat kibala saat pay Yesus, halor yang kedingna, hoi yang nak itu, empat semlakha. Nimpat semua dalang kata kapur. Nila anu kan ang bagi kamdan keti. Kapur bersama dengan Tuhan Yesus. Kumno idan kami yang kecima kecong Yesus. Dan mereka tu ngin pusan ngin pelaj semua bahaya gede dua yang Yesus halar lingna. Atau Yesus dua yang bertahu pilat. Atau Yesus dua yang bertahu siparu. Atau Yesus dua yang nak bertagi jiri, ni atau Yesus dua yang nak bertagi Farisi, Sadusi, neki lindo berkidung tu. Kibala yedangan, haga tagapur kebelasan nak Yesus. Ngraya ni pusan ia ketin jomlai, ni belajar mot ia ketin jomlai. Yesus dua yang lebih Om tang bentar kejumpi. Mereka Yesus dua nak bentar kejungan pada nak bentar kejumpi. Yesus bukan dua yang nak bentar kita boleh jangkat harga terkapur kebelasan nak Yesus. Mereka ini dua yang Yesus dua yang nak bentar kejungan kejumpi. Namun kipop kijongi kila saat nak Yesus. Kipop kijongi kila saat nak Yesus. Baru om tak jadi sipairo kila saat nak Yesus. Reparo ngilalong kinong saat nak Yesus. Kau ni kamlong kum kita kinong saat nak Yesus kibla perta. Kisur kita jam, belum sangat na Yesus. Ni kamlong kita kibla om pelanyo yang Barabas, mereka sim turno yang Yesus. Ikan dari kita kibla sim yang ternem bangsa oprek adiktif dikejar Yesus. Ikan dari kita kibla sim do sum Bandung hagan kerong kejong Yesus. Bat imdairu kita kebal pong pan siap bat ada kiban Yesus. Henry kipop kibadan beni. Kipop kibangong le haga jim bejui. Bat pop kaba laim hangi pop jeng. Isa alna Yesus.
Ni kam sa'an pun ada kiti jongi. Mereka pop kibalan ni kisaan Yesus. Ni akan syam. Nagkakam ke pastor ng paa kapalapin riyo. Kasiti yung puwas kinarun kanong kapahun riyo berkat kapahun riyo. Bayi kipop kijungi lasana ba lagi pop kijungi ba baro ngiro kinang sana na Yesus ba lagi pop kijungi ngirasaan na yung Yesus. Ikam saan na yung Yesus na kiti yung rain na kajingle yung ngirasaan na yung Yesus. Kinabalang mapimjule po hay kajingle yung kinabalang kung kasama nila na kung utaw sama rin pa mapibat yung takispaw ko Rain, tutup bagapop kadon hani. Kapop kalalong dolong senam hani. Nadu bagapop kalarong haka percaya. Lingba beriu boningko ubalang adang. Kani kapop kalahir alasan. Bat lingba kani kapop jong niu boy beriu kalalong dolong senam hani. Bat tunta amdan boyu ubal kamyale ubal penkesannyale bab unjule mereka tangkani ke dok tangkani ke pop ke belondong sam ngila lompok lepa dia segi pop kibangi le ke jinge bujuni kita di ki pop kibangi ngila saat ngayu Yesus ni shamna ke shiti video kuas kino rum kalau besan rekod berkata kalau bernyo berkat kebesan, bat berkat kebekat nyo, keruk barpau gaya tubing, paling bau Adam. Uberiu boleh pop ni kau, you boleh. Baru nila im bat ya baru lakai ni hakpo. Bat ketin ke jauh boleh gaya tu lagi. Omdan uberiu ubah, ya omdan. Ketangi syam. Nagashti signal rompi kalau balai kot musim. Bagai dia kejo lagi turu ini, kalau maham ke mana? Kalau orang bag nyimdan, lalu orang bag nyimdan kepo, isyukor yelade. Lalu orang bag nyimdan kepo, lalu nyimjulit po, agak cium begini, orang bag isyukor yelade. Kata kajisha kam don ni kata ni syam na gospel na gesti gubri kong yones kana gubri kong pada khot ka bla te yakni ki bat te baro nilale po ha ga jingem bujuni kapop ke bang nilale adu ke kran ke khana ha ga jingmot ke ji perkhat ka jumi ha ga jingem ka jumi kam na kasi haka jingmalin ka basniya ujungi haka jingal dai ujungi pat ki paramajan ki pramarpa yale yiki pom haka jingin ujungi pat limba kita ki pom lawan bangila sa natna yewu Yesus ila ban puli naga shiti ka jompo sigi galate to na masan ke khat ko arsa but dagni kipop kibangi ni lale dagipop kibangi ni im ni ju ya hagaji im bujangi gamala kasi dagni kipop ni sana prayo Yesus kumta Yesus ula duai halari om tang na kabenta upila om tang na kabenta kita kisipai ro om nang tang na kabenta kita kinau penyak jiu Nrai berduai nak bentar jangan pak jopi. Uji suhi dalari ukam dan pop tangkawayu nrai ulong baku nama ulong dalari. Bak wadu bilaku percaya tak uji suhi ulong baku. Upilat berkalap ke jauh upilat insyaallah. Upilat uang
Bangakam siam kadu-kadu madao. How new breed. Hadu baon lai pengram biru. Banyap halor gede. Namar gading pernah kalong. Tang nak kita ginolek kamsni. Tang nak kita ginolek palat. Lapan khe ya gading pernah. Ngai bilang wong ngam siam kadu-kadu madao. How new breed. Bat kalau kejong pilat, kau kau pilat, ulok ujang. Wat le ruem, yau niu, yau tahu ha. Kita upilat, suau IT ujisu, segi paiba bangsa nak naik. Ban berhun, ia kejingwa jadi paiba kita perta sangat naik ujisu. Ula siam ka om ka kadabo. Ula thad lagi ki bat ula ongru. Ngamdan jingram nagasnam unia wahab pinkmi hibupi. Henry Yesu. Ula siam jaga-jaga jauh barabas. Ubalong ubriu badakai. Ubriu uba ladai hok ban rai benam. Ubriu uba ladai hok ban syakian bisa. Ubriu uba ladai hok ban syak pensistom. Rai Yesu wasyim haka jaga kejauh barabas. Kabamut Yesu wasyim haka jaga kejauh ngabupi. Kabang ngilong kinolek kamsni. Ngilong kita kinong penyak beliau, ngilong kita kinong syawak beliau, ngilong kita kinong pandalap, ngilong kita kinong lute. Kibadai hok bangsa sedih kalau berdiri, hendak pembang uji susah nak pentah kejurah mimpi. Lasak dan tengah uji su, lagi pop kejungi. Bat lasak na Tuhan Yew Yesu ringkan bat kipop kejuni. Bat ketim ke jong plegong ye kipop jungi lasak na Tuhan lamber Yesu ngisham na kasiti ke jong por sagi Galatia kolong wa a kedekot ke arpo ke bo por wong yenga lasak na lambar plus. Kemudian dia kan jingem ke jengah, dia kan jinglong ke jengah, dia kipop ke jengah baru lasa na lambar plus. Uji suhu dua, ko ba tuma iki na bakim tep ke ai ke bakile. Kani ke jing dua ni uji suhu na ringna, kadon pat kalong ke buah. Kalau kau buat ni kau benar no, ye kipop, kijoi. Ketiin kijong lagi tu ini, bayi ni tahu hakadur kijong lagi. Nidon kejing esrim baru belai. Kemudian hadir berkapop kelarung, lawan mengira duk no, ye kata kejing esrim baru belai. Apa boleh kita tahu ini? Kalau penkop ini dia kador ke jauh, bat dia kurang ke jauh. Rai, ketin ke jauh lagi itu ini. Namar berkapal, namar baru nila lepo, bat nila dulu dah lagi. Ia ke kurang ke jauh lagi. Kador ke jauh lagi, kamdan syu ini. Namar kapop ke beladon lagi. Namar kapop ke bengin lagi. Namar kepop ke bawah ilmu kalau tak no, kalau buri no, bar kalau penjano, ia kedua kejauh kepada lagi. Rai ulai, empat yang berpenjal no, tanggaman kepop, bat kijirkan kejauh. Rai ulai malu ini
kumbaula thau, kumbaula pelongi. Lalu niko umpa ini pengisujud no, ngai watangi nila lepop persayu, watangi nila ringkang no, yang kehukum kejung, watangi ngikam bersobhasu, ngai bang, ukam tahu yang kita apa, ngai kuat pan maaf yang kita kejing ringkang kejung, ukwa pengelat no, yang kita kipop kejung. Isyam ban yui halor ring pnahi kabau jisu dan luar wong kompartement iki na bakimtir ya ke kabaki but about grandspang kejima lawa ublay usyam bau num kenal syu yegi pop kibangi ni abang mak kemur nginum kenal syu kan bangi kenal lawan bangi nang lagi nak kenal kemur kata kejima kanunda kemrai bawang laklet laman kemur laklet do ublay kenal syu i pop kejui kibangi ngilale ibu ublay kenal syu ya ki jing san pna yang yo jisu kemrai ulang keluar dengan maaf no di kitab apa kata Isyam nak kitab kejauh Jeremiah kena balai puai kerja balai besar bad kunjuru nak Hebrew kena makha kerja kata boleh upah penkelat no jiki pop kujengi junam la junam kecing dua itu isu harang nikna kebang kopa atau maaf iki nak kimtip YKA kebagi kini. Kalau nggak buat ban penyesuk part ini show boleh. Kata Isyam nak asyi dong buat kini rum kalau nak besan berikut bersipau. Kasih war yang buat kini beren kalau nak besan berikut kebakat pra kebaikan. Ini kebaik hobi sepang kecik penyesuk lima belas. Amdan nak jual bat kilat kilanti, bat penyesuk yang habis pi baru boleh. Ningkong ngirat kita ciri kebacan baru boleh. Rai, lapanya khatlo yang ciri kebacan kejongi boleh. Lingba kapok. Ke kitab jong Isaya. Kalau pesan kundai kedekhat kebaan kong. Ngai kecing bom hot jumpi. Kila penyakhat no hapdeng jumpi pat ublay jumpi. Kecing bom hot kijumpi penyakhat no hapdeng jumpi pat ublay jumpi. Kila don kecingnya ye jengai ublay. Nilalong ku kinang syun hakmat ke jauh boleh. Ngerai limbah kading kena ke jauh beres. Beres uan yang akan penyesuk yang syun boleh. Beres ukwa pamapi patna indon nak kaji esuk boleh. Minum long nong syun syun junam. Inum long nong wei shu junam hakmat ke jauh boleh. Inum don dao shu pada boleh. Rai jisu halor lingkna uwanra ye ke Yesus. Kading pernah ke jauh beres kalau kum bejingking kapa penyeso ye ki arli jaga. Namar kam bejingking nama belai nak wei ke jaga, kapal adon ke wa ke behe. Ngai badan tak jingki kalau nggak masuk. Lembah kering pernah ke jauh beres, niyo benjan pat suk. Lembah kering pernah ke jauh beres, niyo benlai pat suk.
But lima kadang pernah kadang Chris. Kini kawan ye kecil sopat yang ibu boleh. Henry kesong sa hangin simatnya hatungi kuan em pandang kecil so baru. Kesong hakarai kejonga kejopi hatungi pat kuan em pandang kecil so baru Chris. Kecil dua yang justru hendak dimana. Kalau nggak bawa kebawaan rak, ia kecing tingkuan ini dah mulai. Kalau nggak bawa bawaan rak, ia kecing tingkuan ini dah mulai. We honest, non penontes hari kau lawan api kun siu jauh saya. Kamu api kun siu jauh saya. Ni baro ni lalong ikun kiksiu jauh besar. Ni baro ni lalong ikun kiksiu jauh besar. Nado kecing mut kecing berhat kejumi. Nado kecing iem kejumi. Kebangi iem. Kapan pagi bangi long kijau besar. Niem hagar kecing do, niem kuat ya kaya kecing sah. Isu tunan hagar bedung, nama bangilong kijau serta. Soitan berbuat kuat ya kaya bedung. Soitan kuat ya kata kecing sah. Untuk niru bangilong kikon do serta. Isu tunan Bansusa harga jingdo. Ketangi siam na gospel uyones kalong ba lai ke khat ba khat tunda. Rai kajingap ka jo Yesu halor nikna. Kajingsha ka jo Yesu halor nikna. Long ba kawan ra ini bagi long ki kuon ka jo lai. Ketangi siam na kashiti ka jo Paul sino kisas kalau menikong berkat kebasan. Abang ulala tung pai syaga jing tingkun lau Jesus syaga dehi. Ula tung pai syaga jing tingkun lau Christ. La tingkun ni dah kaslam ngejong Christ. La pelongi ikon ngejong le dah kaslam ngejong Christ. Yang ini latih kumikun jong lai, om nak jing bahag jumpi, om nak jing im bahag jumpi, om nak jing minat jumpi, hagaban despon, hagaban isnai, yekilok kijo, ngai latih ipi kumikun jong lai, dekat senam, kabalami halal lomkan. Dan senang berjauh beres, lanting kon nyepi, pak lantir nyepi, ikon berjauh. Bak pagi lalau ikon berjauh. Ni dulu ye kerja yo bentah, nau pas ni bah boleh. Ketangi siam naga siti gitu pedras kabelingkong, kalau kabelingkong dekat besar. Bau boleh. Ulah perkara ini, ia kena kijinyo mentah ke bom jeput, kijinyo mentah ke bom pot, kijinyo mentah ke bom sap. Nrai kijinyo mentah ke bom jeput, pak kata jaga boleh ulah perkara. Yang ini ikut ulah perkara.
Kita boleh mengitui lingbaran Islam kejauh kunjung Jesus. Kecing dua kejauh Yesus lipna. Kalong kebor, kebor lakular hari dia kata kecing kebor muncul. Kecing yang kejauh Yesus lipna, kecing syak kejauh Yesus lipna. Nikong yui baka ai hangi ye kata jimau. Au play kung kenal show ye pop bujai. Rai play sadli no pa ni ki pop bujai paro. Lai pop bujai ki saw hangi hangi. Rai only sadli ye ki kum kayo. Kejinyak limba kejinyak ujo Jesus hanar lipna. Kejing dua ujo Jesus hanar lipna. Tau makalong kebor. Kau punya sempat ini syukur. But limba kejing dua ujo Jesus hanar lipna. Kalong kapelongi kalat ganti kabuk sia bangin yo penong. Ikon ke jauh. Wat lagi lalong ikon siu jauh setan. Wat lagi lalong ikon siu jauh besar. Rai lingba ikon jauh lagi Kristus. Nyo ya kalat sesir pa bagi nyo. Berarti ini kum ikon jauh lagi. Bat kunjuru kecing dua yang jadi Kristus hari. Kalong kecing kula ini ia kata kecing kebam cukur. Kalau kecing kula ini ia kata kecing kebam cukur. Bila bersiam dengan kos, kalau yones kalau bersipau berkat kepada pra, kesidi sekian rum kalau memberi berkat kepada pula, bad kesidi kepada kaum yones kalau pesan berkat uai. Ketin kejauh lagi itu berkawan kabainan kepop kadang pada kabainan juga kepop kalau kejinya pada kejinya om tengah kedua mereka kejinya jangan mensimai kejinya om tengah kumbagi yuyui kabalang haulum jinta mereka kejinya jangan mensim kebesisyak pada kejinya macam kejinya om jangan kejing sok jangan kejing yang macam ni mereka kejinya jangan utau beriu ubaran ni limba kejinya kejauh Jesus hanar lipna limba kejing syak kejauh Jesus hanar lipna wan kenang ya kapan pelajar ni nak kata kejinya kebom jukun jangan kapan sim Uwan dengan saya percaya pan pelajar ni nak kita kejiap ke bawah mencukup. Nama kejiap ke bawah mencukup kalau hak kedujau. Bat hak ini kedujau long sirta abang bom cukup kamu ondan jingkut so syukur deksa hak kita kejaga. Dan mereka mulai nama ku ina jadi. Lepas nang Yesus yang percaya. Ia akan pelajar, ia akan mensim kepada hana berapi. Nak kata kejinya ke bawah muncul. Jadi limba kejinya kejauh Jesus hanar lipna. Limba kejing dua kejauh Jesus ke bawah om kopa tomap iki nak bagi mendep ke air berkili. Kalau kebuah, ia kapan pendiam, ini kapan ahi, ia kata kecil ke bawah juga. Nama ada kecilnya ujung. Ada kecil syak kejauh Jesus hanar lipna. Kedujok ke apa pai. Kedujok kalau dalam lupa hak ketiga juga ada kamu Kristus. Rai kecilnya ujung Kristus hanar lipna.
kalau ke bawah nak bentar empat ia akan mensiang macam apa habang ipai hari ni bentar isau tu baparo nilong sana nak jujus nama kipop kibagi ngale nama kipop kibagi ladang kaji yang bajui nadu ke bawah kaji beriu berikang wadam ila kelalong kino sana nak jujus de paro nilong ibran kam ye ke jima nilong ibriu ibran kam ye ke ta jima ko Jesus Christ wala on ko ba ko ma iki na ba kim tem ye ke ke ba ki haba paro nilong ibran kam ye ke jima hatu pisau ko ben banyak sekali bayi pop kejauh hilang. Atau pisau kemana? Harga siang menjauhi bayi pop kejauh lama. Bak yang kita kejingle palak kejauhi ubelai unum kenmau syu. Juno. Andre dalam film beliau di pampat yang dia kejima kejauh ubelai. Atau pisau dan kamera banyo yang kena jima pak kecil. Lalu film banyo yang kena jima, kalau play lama, ia pilih mau beres. Topai sekali pernah jauh beres. Topai jauh beres. Halo berdingklah. Keluar rumah, ia kipop kejauhan lebih. Glory panma yiki pop bar kijing para kijobe hatu pik ne pikwa on sa kinong shun jo hatu pikwa on long sa kinong wei hakma jo hatu pikwa se bandon no yiki jinge so problem dari pikwa bandon yiki jinge so Kepada Jesus Tangan bau Kristus Pinjau ia ke Yesus Kenai adalah Kamu Kristus Pinumlah kau Bangan sepak kerhai ini Pintit ia ke Yesus Yang pinumyo Dan ada iruan Pinumyo Sepak jadi Kalau Tangga dalam job Hikmat kejumlah Atau pikwa nem balong kikun kiksiu jomble. Kano balong buron bat kano balong jikman. Darangi long kikun kiksiu kikun jomble. Ublay wala pun kaya ia kita kaji benar. Ublay wala pun kaya ini lu ia kita kaji yo benda kibam jukun. Tidak ada pikwa panlong kita kun jauh lagi terpai Kristus. Paling bau Kristus lah penting kun yang ada pipa. Mereka adalah kam keselam jauh Kristus. Minumlah panlong kun jauh lagi. Bat kam tamai hatung ikwa ne bakam siam berjaga. Kam siam berjaga pi kan yo lain nak kata dujo ke Mesir. Nak jingtim ke kado ke jom belai. Ban yo lain. Kamen sim ke jom pi kadang kami ye kene ke benta. Dari kwa ye ke cingim ke bum jikon. Tengin pai shu belai. Lima urus. Nama belai pula ni ye kata cingim kapalap biang gaju ya kecil kamu kenai itu tanggung maupres omdan nak jual pat kilat kunti bagi yo ya kecil ma omdan nak jual pat kilat kunti pat penyesom yang ada di coblai omdan nak jual pat kilat kunti bagi yo ya kita kecil yang kamu jauh Ray tanggung maupres
to pai syukris batu priang udah unong dia kemudian duai kalau kita wong ko batu mapiki napa kimte iki kili hagani singiru glory ma jigi pop ko